Dobar dan, ja sam Dragan Belić, autor Novomiloševačkog sajta. Dobrodošli u Novo Miloševo. Novo Miloševo se nalazi u srednjem Banatu, u Novobečejskoj opštini i najveće je selo u našoj opštini. Nastalo je posle Drugog svetskog rata ujedinjavanjem Karlova i Beodre, dva vrlo stara naselja. Po zadnjem popisu stanovništva bilo je 7953 evidentirano, a što se tiče nacionalne strukture, 86% su Srbi, 14% su Mađari i ostali. Novo Miloševo je klasično banatsko naselje, dakle dugačko, a usko, ušoreno, kako kažu, po dužini ima 5 km, najšire je 2,5 km. Ono što je karakteristično, to je pravo banatsko naselje i ove klupe ispred kuće, kako ih mi zovemo, koje su neizostavne za nekakav vojvođanski mentalitet. Klupa ispred kuće mnogo znači da se ošacuje ko prolazi, da se koji razgovor povede, da se neko odmori ili jednostavno da se obavi kakav posao. Nalazimo se u centru Beodre, to je jedan deo naselja Novog Miloševa, i obići ćemo domaćina Luku Gagića, koji je ugledan paor beodranski, kako se to kod nas kaže. Dobar dan, domaćine. Dobar dan. Kako je? Pa evo, radno. Nije radno, više malo sad paradno, sad sam tek stigu s puta i tako da... Kako žive paori beodranski? Pa sad ovi još pri kraju da kažemo da su još zimski dani još malo dobro, a kasnije sad već počinje ona sezona da neće biti dobro. Koliko zemlje radi tvoja familija? Oko 60 jutara. A od stoke? Pa od stoke držimo malo te krupne, što bi rekli, i sitne malo krave i malo ovaca, tako da... Nisam rekao da sad Miloševo je poznato po govedarstvu. Otprilike 20 do 25 hiljada litara mleka iz Miloševa putem otkupnih stanica se odnosi u druge centre. Koje su ovo rase? Ovo je simentalka ukrštena sa crvenim holšteinom. Znači malo smo išli na meso i plus povećavali mleko, ajde da kažemo. Mlečno sa crvenim holšteinom poboljšavali rasu. Koliko recimo dnevno tvoje... Pa ja momentalno isporučujem oko 300 do 350 litara mleka. Dnevno? Dnevno. Svaka čast. Živiti od toga? Pa sad da kažemo, samo preživljavamo. Da se nešto živi, nešto naročito, teško jako. Jer cena mleka zna se da je već nije menjena 3 godine, a gde su ostali pariteti što otišlo sve gore od nafte, od, da ne kažem, ostalih troškova. Koliko članova domaćinstva sve ovo uspe da uradi? Pa momentalno nas ima ovde u kući 3, a s tim što i brati isto ima njih 3, tako nas 6 državamo ovo. I sa mehanikom se bavite? Da, pa ovo sin, on jači mehaničar i sad moramo da malo te remontujemo, pri kraju već remont, treba samo malo da se ofarbe i ti traktori. Uglavnom mehanizacija već stara i dotrela, to možemo sigurno kazati da je trebalo bi da se menja i to, ali zna se kakva je situacija. Stignete da igrate i košarku? To je sin se bavio košarkom dok bio mlađi, sad i on nema više vremena za košarku, tako da je. I nekakvu pomoć, išta, kredite si dobio? Pa za sad ja nisam, niti sam sad sam se ove godine tek registrovao i sin se isto registrovao, pa ćemo gledati da li može nešto, ali uglavnom ništa još, nijedan kredit nismo imali.
možda malo sam pogrešio ja u tim mojim, ali to 90. godina je, posle baš tih reagovanja što se dešavalo, kad je počelo da pada cena stoke i onda smo tu izgubili svi ritam neki. Meni ja sam najviše tu izgubio, jer sam onda krenuo, imao sam preko 300 ovaca, isto krava i mislim, počeo sam da radim neki, najboljim godinama sam bio i ti 15 godina mi je prošlo, tako reci. Ta registracija poljoprivrednog domaćinstva, je li malo preterano papirologije ili misliš da će to biti dobro? Pa ja sam baš imao jedan interesantan incident, imam zemlju zajedno je to sa bratom, nasledili smo od oca, nismo podelili, interesant, mi sad radimo zajedno, to je retko obično vidjeti, znaš, jer kaže rođeni brat ne mogu zajedno, ne znam zašto. A ja uvijek mislim, ako ne mogu rođeni brat se zajedno, kako mogu ostali, to mi nikad nije jasno, razumiješ, a ti možeš da budeš prijatelj sa komšijom prvim ili nema veze sa nekim preko sela, ne možeš sa rođenim bratom, pa zato uvijek kažem, to mi malo nije jasno zašto ljudi ne mogu. I kad je došlo do te registracije, ja ću da se registrujem i u tu mesnu zajednicu, ne krivim ja nikoga, ode mi ono čista papirologija, kaže pa ti sad svaku parcelu deliš, pa kad smo zajedno sa bratom mora svaka parcela se deliti na pola, ali ti imaš puno parcela, ne može to tako, mora sudski. Dobro, ja zdravo okrenem se i 2 godine se nisam registrovao samo zbog te sitnice, mislim nije ništa, ali sad kad sam otišao ponovo registrovali su, nema problema. Ono po čemu je Novo Miloševo poznato, to je ovaj Bosch Diesel Servis Žeravica. Ucrtan je na svetskoj karti za štelovanje, tariranje, kako se to kaže, Bosch pumpi dizel. Porodica ima dugu tradiciju zanatsku. 1936. Milorad Žeravica je krenuo jednu zanatsku radionicu. Bio je poznat recimo po tome što je prvi imao u selu vetrenjaču, pomoću koje je imao električnu energiju u tom objektu, kao i parni strug. Posle Drugog svetskog rata porodica je konfiskovana, maltene sve im je oduzeto, da bi teškom mukom sin Miloradov Milivoj nastavio sa tom porodičnom tradicijom. On je ostvario saradnju sa austrijskim Štajerom, tako da je to bio ovlašteni servis u 70-ih, 80-ih godina za ondašnju Jugoslaviju. Pored tog posla, gospodin Milivoj Žeravica je imao jednu pasiju, a to je da skuplja stare mašine. Obići ćemo njegov muzej gde ima nekoliko retkih eksponata. Nalazimo se u muzeju gospodina Milivoja Žeravice, koji je on godinama stvarao. Svaka od ovih mašina je dovedena do te mere dok ne proradi. Dakle, sve mašine su u funkciji. Najznačajniji eksponat je ovaj hard part, to je američki traktor na benzin iz 1914. I ostali eksponati su vredni. Posebno je drag jedan traktor koji se nalazi u dvorištu Žeravica. Ako možete ovu fotografiju samo uveličati, dečak na slici je Milivoj kad je bio mali. I kako su bili posle rata žestoko konfiskovani, taj traktor je negde otišao u Srbiju da bi ga 70. godina gospodin Milivoj pronašao. Takođe su interesantne ove parnjače koje su služile za pogon vršilica ili treša, s tim da, nažalost, nijedna od ove dve mašine nije samohotka. Dakle, ona je služila za pogon, a bila je vučena. Da bi gospodin Čedomir Žeravica, Milivoj sin, nastavio sa prikupljanjem starih automobila, motorcikala i ostalih karakterističnih stvari, jednomotoraca na benzinski i dizel motor.
Dvorac Karačonj je završen 1874. godine. Osnivač Spahiluka je bio Bogdan Karačonj, koji je kupio Spahiluk za 105.000 forinti 1775. godine. Karačonjevi su bili vrlo ugledni na Bečkom dvoru. Jene Karačonj je čak bio i senator na Bečkom dvoru. Kasnije je jedan od Karačonjevih bio kum španskom kralju Alfonsu, koji ga je dobro darivao umetničkim predmetima, a u čast tog kumstva sam Karačonj je napravio prijem na Bečkom dvoru za 10.000 zvanica. Onda možete misliti kolika je ekonomska moć i snaga stajala iza Karačonjevih. 20. godina iza Prvog svjetskog rata Spahiluci su polako propadali, tako da je i ova zgrada ostala bez vlasnika i nema naslednika, a još je karakteristično da je ondašnja novomiloševačka vlast tužila Kraljevinu Jugoslaviju oko vlasništva ovog dvorca i mi smo taj međunarodni sud u Hagu dobili protiv Kraljevine Jugoslavije. I još uvek je ovaj dvorac u vlasništvu mesne zajednice Novo Miloševo i kao tako ćemo ga i prodati. Ako da Bog. Ako da Bog. Nalazimo se u centru Novog Miloševa, koji je napravljen posle Drugog svjetskog rata ujedinjavanjem Karlova i Beodre. Na ovom mestu se desio jedan od najvećih požara u istoriji sela. Tu je bio ranije zadružni dom koji je izgrađen posle Drugog svjetskog rata. U doba sankcija, nemaštine, desilo se za vreme jednih redukcija električne energije manji požar i pošto nije bilo organizovane vatrogasne službe, nije bilo struje, vode, jednostavno celo selo se skupilo i gledalo kako gore otprilike 6.000 kvadrata korisne površine. Ubrzo posle tog srušili smo te zidine i počeli smo izgradnju novog doma kulture, koji je manji, ali funkcionalniji za ovo selo od 8.000 stanovnika. Ono što smo uspeli, to je eto da završimo zidine i pokrijemo ovaj objekat. Znate možda šta je ova zgrada bila tu? Ovo ovdje? Ja mislim da to je bio bioskop. Misliš da je bio bioskop? Da. Pa da, Ti još pričaju. šta je? Pa bioskop, ne? Pre otprilike 20 godina sam sedeo na ovoj klupi sa Đurom Pušićem. Špic namet mu je Kefla. I tako kad smo počeli razgovor, pitao sam ga kako idu poslovi, pošto je paor, rekao je da idu dobro, a da je mlađi otprilike kao ja u to doba, za svaki traktor bi zakačio po jednu mašinu. Znači, za svaku priključnu mašinu bi imao traktor. Ili da ima još jedan način, a to je da sve to proda i da stavi u banku pa da samo živi od kamate. Onda sam ja rekao, pa čekaj, Đuro neće valjati, onda će krenuti infrakti, kako se ovde kaže, i šlogovi. On je rekao, ko to kaže? Eno, pogledaj, Miloš Parabucki, 92 godine je živeo, 5 kapitala je popio, pa mu ništa nije falilo. Ili pogledaj one Šeprine, to je tako bilo lenjo da kad ide ušpajis da seče slanine, mrzi ga da nosi stolicu, nego skače s nožom uvis da uvati koliko odseče slanine. Pa su živjeli opet 80 kusur godina.